Bishop Sheldon umwese gw'ebyabagambiro bw'abiraye bembira bicuruzo mburisa bwa kashaka kutambuza omusharaba bakwatanise n'abejo akashaka Girls SS. Kazi no nyine myaka 2 ndiyo musigazi muto konka ekindebere omuntu yabayinituma yabayino mutima mbi tarutunga omuntu yabayinituma ino mutima mbi tarutunga kandi omuntu yagira omutima murungi ari yagira emigisha yotakaribaga. Aba batambuiza omusharaba okwetorora etawuni ya Kashaka hamwe n'ebyange biherire aha kandi ahantu ho Bishop ayorekire okukwatwaho ahabwa omuze gw'ebitokoza bwongo oguriyo nigweyongyera omu minyeto. Evil can easily spread. Anger, hatred can really be so much among people. So sad. So Jesus ends up being killed. Twena kukutumanya nizobe barikwijuka okufa kwa Yesu. Kandi abana mu ishomero ntibantwenda bagumene bamanya events nangashi emikoro erukubo mu kanisa. Buri mwaka abikiriza nibatambura omuhanda gw'omusharaba okutoreza ebi Yesu yarabere mwatakabambirwa ha musharaba nk'akamanyiso ka rukundo hamwe n'okwikiriza. Omuganda makora abakristayo bo mu kanisa yihunga omu burisa bwa Nyakaguru ko mu busaba dikono bwa Kinoni batambwira omuhanda gw'omusharaba. Batanchira ha muhanda arumayiri 16 haruguto rukuza kabare bebembirwa muri sa Reverend Joret Mushabe urigo muri sa oburisa bwa Nyakaguruka. Ngubuzima magara gate ngaza kwindurwa kandi kutwahika ahashahe ya mukaga yashanga nturengarengo rusozi ubu Yesu yakama ubu mwirima gwasimbensi yone twantura binji nibifa umagara gate ebi nibifa kandi tuyina amasiko ngwabwo kwenderoko ishaha yo kuzoka kwa mukamiteso Kristo na ija kuzokera muri itwe abafutambuza omusharaba akuba ntwijuka omusharaba enchiza mabare za yakita mwena shemerwa kanyemeya mwenu gwabo kwasire omusharaba gwawe keep reflecting nani nyenda amisho ogihaha byensi amisho ogagarro munda yawe ogato mu mutima gwawe n'ubwenge bwawe obwihabyorabe noreba. Twazo mu Ruberemba abakristayo n'abedini nkaturuka batambuiza omusharaba kandi ababashabire nkwataniso mu madini ahabwe ntunguka yabikiriza. Aba batandikire kajoronga bahendera St Andrews Church of Uganda aho bashembire bo no kwereka nkwatanisa. Abo kutambura umuhanda gw'omusharaba kandi uko twatanise n'abagenzi bita ba Roman Catholic Church abikanisa ya Buremba St Andrews Catholic Church umurundo gwo kubanza tukatandikaho mwako gwahwire urwa gatano orukwera necero eki mukama witu Yesu Kristo yatucunguririreho yitwa abasisi Kristo kuratarafire abasisi tukantu kuza kwerekera. Aba begiserweho bamumbebembezi bwene nimbrani no kwesima kwa manu munonga kureba munanye naye yunga abakristo n'abakristayo tukunu yakaburemba twatanisa mwako gwawire kandi abakristayo bakekwata n'abanyakatoliki baza mukereziya niyo bashabire kireke bwene kandi izoberi babari harukuremba St Andrews. Ahabwa TV West nde El Akiza Ali Waswa na Richard Nahabwe.